ngay Jacqueline may bil purador pagchelen bil pusala sabol machay Bible study na yo te topic makasaya so ko plikam nituang puksaraw ya masa niyang child. So even though iban yung child scripture medyo payo. Medyo payo. Okay. Deuteronomy isa kwalu riesak lel riesak riau. Deuteronomy isa kwalu riesak lel riesak riau. Akachin masa ni ap ma sauko aman pankin ay ma patruwanta mekot ni mare ni ay sotra masa niyangan kopata aryapan kamakamala. Bilduecha sokop aman mepan wiya kokop ni maren kotekan. Okay? Kauno uwang kokop seli ni maren kotekan akatan ki sokop lekam. Okay? Bongbongi tikikanani sokop lekam. Kotekan. Tepil kokop ni mare me kauno mangi mesotesangi. Maso, tiarokta sa umpuka kamakamala. Kechel chay mamornan mo yung kalangan ap chay bangkatik mongkot. Okay? Ngaritaw kay kechel solang chaykin marara. Lakin sekwiya yung kechel sokop at chaykin men sokop yer. Arma chay ban soja ibukingan sotra audegan gichay masanong kot chebang yala sokop lekam okay chebang koso ya me kot me kauno sotra kot ki yang gichay muinala iratigit riesakeo muinala kumail menasta tama kumail kak asaki mamasanon kokop aman pulisang ren kauno arma sokop aman pampatowanta mekot ni maren kauno autapan patowet ap sotra poita ar kaitek supplement kauno masan met saukop mano patoyer sang ni pain insene ar kumail sotra pan masak so saukop mana bangkoko me pangkin sangkot dana pangkam poita. Okay, kaya koko pang ya witoria soto resolved. So gopman mako sang renkao no. Ijar ma take years sombar ma poita. Wawai koko kanagen anso akayaken anso koko to kanso. So gopakan rekake rongata met portamor. Okay, so ime ko saya wasan wata. Memang tamche bana sa ko sang ren kauno. Apoita. Ama socho wiyawi. Ren maur. Hari ramas pen wiyata. Okay? So karyan wasan watawat mi meneu ki yang child kodial isak tuwar yaisak. Kodial. So mentawa katete mareng nanti Deuteronomy Deuteronomy isa kwalu kasayaya warning child to en sokop ama kodial isa tuwar isa ko imun buk sarawi murin Jesus akachto kachla apil kasaya sokop okay so duwecha sangatra ni kawa lelan sawat miyayar sokop ko mano arilodi yangaki saukop likamo mewiatar sangkapriyamay kay mon masan mano pueki kilel kapriyamay ko me pitiki di railakan me kilel kiti kilelen mano o pil railakan me kenpongi sansalen mano ngaya cham saya anso mantai Christ pango to kaunta sampai so lang kan mo na batar pang wisiksang anso anti-Christ pang kaunta sampa ako sa saya sa uko pelikama tuwang kauna ban kot to kalawedi
morin sambar siluala abang yokal abang muitan parisu ap siluala babani nanan kelail kauna bang kachto kalawedi man kama sa pueko o sauko plikamo ira koros ar maurtra lakdak lang na len kisiniyay wasame kung kanan so well okay wasame siniyay yululia okay na matawa uksarawa masani hell Trinaramas kan chailan ko saya hell pokita Satan kan men chailan karotonge sang chail kamasa puya kapan hell apwa sa chariyaw chaiban bubun sa kauno chaiban yang momala nge chaiban lalawa kauno kamkamang koror ke kauno usapol mang kauno trunta tongkan mengong kelar chailan morla kamkamong koror ke wiya lalawe ani mula mianan do chail okay utang kauno pakong ke chail sto kauno pakong ke chail apu kia chaiban soikala tama kompang ko porpor kiki makompanyang morla makom soikala kauno okay ako sayama aban laktakla sogop likamo o man kama sa buego the beast man kama sa buego sogop likamo pan morta laktaklang nan leng kiseniyay yang ke koros mi munti tiang kot kambang wat ke tu sa o ka sayama apanas ngok kono panas ngok kamomala koros pokoy kichay pan kolula nanan sa wapalo lukuriang kauno pan morla akoy pan songan lalawe tayo kauno okay sarapan yangi Satan laktakla nan sa Jeremiah riyasak silui sa kuno kauno wasalapalapia masaniyang men Jerusalem kan kumail der wrong me sokop kan kinindinta pura kinaudekin kumail koporapor likam koy rekin pataki yang kumail autapan pain mangaral kan akay dek tami masani okay kamuyo ngoy atra more atra safety atra wasan rock nan masanang god kichail waun kichun tatokan momotso waun kinarail ama sapul maral patangkan changachang likin masanang god ayime warning ko dong kichail ranwat okay amasani kumail der wrong me sokop kan kininta pore audekin kumail sukong penay kento sukong penay matamataw kayawi masanang koto puen kak rekin pataki yang kumay lautapan pen mangaral kan kinintang aramasakan merekin kang rongiya metana repan poita mau kauno iban pliau jo kapro yang akom matawa tama kauno songan ndayang kecail temasan yang kecail ako sa yare miyeyi sogo blika makan regeninda ngaramasakan meking kang rongiya metana repan poita o insena mau okay so ma akasaliyang kamuyo ngoy me inon poita o insena mau sutra toke irailakan mekang rong kauno okay weki kamuyo ngoy pan rong kauno ima kauno ka kiyang genggetra masanen poita masanen insena mau imenda kitailakan mekem pata ko ngaramasakan marakang rong kauno chalder koko plika mong rail marapan poita terapan insena mau okay urekinintaya ngaramasakan nakap cakai metana sotra kapa leo pan lelong rail okay kauno ntayang songan aramasakan pata kiyang aramas kap cakai kan koporoporen me sotra kapal pan lelong rail so go blikam okay so aramas me kang rong kauno
aramas me kap chakai kichela kame pata con rail chachukak pichikin rail marapam poita rapani senamau socha me kochpan le long rail okay kauno condemn songan so gopa songan son posa masanan kota okay na saramaya kam kajun kak prong watak puensan salamau saramaya yesak silu isak uno so makam yo ngoi pan pegiang kauno imemia masanan kot toke kita so masanan kot toka saulang toka aramas magam pegiang koros me socha pegiang socha rai kapor lale ischaka kakaonia uya pena insenamao ayap ko god yapkin yang alasang inawang kauno kan mapangpoita reso pagita kauno masaniyar masoko plikam mapangkininda yang aramas mesotra rong yokan marapampoita so ko plikam raganinda yang aramas me kang rong yokan marapani senamao okay so ko plikam raganinda aramas kap chakaikan mesocha kapal panlelong rail so kauno karyala songan patangka mechekin buyam makan pichieti makap chakai pichieti makang rong kauno ichalan kapayong gotan mimre chai makchai lak tikla mongkot kalula muitangan uyak kaun okay aman riyai putrake ugyang chail masanang got ran sarau yo ko saya medrodok chail menaleta Christ Jesus en uya chail song kamor chail chumengola nanel chail watager me chail ban lak takla mor pisar mor tel lak takla mak chail sak mela katto okay chail kang en uya chail kaun chama me song kamor o kaun song kamor to chaban mela kamelele Jesus chabanan kamor so to kimeno gidi kaun sang met kola kaun wat ki solar ngoi ma kaun i ma ka kaun ya masanang koto ma ka kaun ya tama kot kupur peren ki i me yen wiya tama kot soik i me yen soik okay so esansal amanaman kitai ka ko sa isa chai kaun okay so aleta kaun ni au ya ma kaun o song kamor last in scripture nan Roman isak weno isak isu isak walu Roman isak weno isak isu isak walu akachin masani ariyay ko ikangonge kun kumail kalaka kumail sang Israel kan mekin kareta liak toror ogin kawela posonen solangkan aramas pukat pilgin uang patak kumail layer kumail der kayang barail okay aramasin kap ngatakan aramasin liak joror kan okay boirail kan mekin wiya sampukat resota kan papa atrail count Christ aproken papa penin senarail reken pichikiti lama naramas pungkan arail kosay mau opil arail kosayin wutingkan kambake yan patapatak apay maur chang likin tama kauno kasik kwe masaniyar kaporbordo maur koros stylin maur koros chayka tiar nampuk sarawi okay pang purong watak puinene engelamao first isa kwalu Israel kan mekin wiya songpukat ta liak choror peren so chamene opana un momotso resocha kun papa atrail count Christ apra kun papa penin senarail reken pichikiti lama naramas pungkan arail kosay mau opil arail kosayin wutingkan Hallelujah. Cukup isa tuawa. Aramas koros ronger tuan amail lalapatong at rongamawo. O sang wat kin kare yang niya aiken peran kin kumail. Okay? So Paul we kangonge kemen Rom ka tuan ren lalapatong at rongamawo. Ya rongamawan chay koros tipan
Count Jesus kachton boken getella kareta meman. Kaporela na nip sa pal. Meman mesocha luka yang Christ amor ronga mawa saik patlong lale. Rongorong isa saya patron pon peyan mepit. Rong liki. Rongorong peyan. Apo so yang melale. Nan ronga maw. Ronga mawa pan kapulipul o miya lepore child. Wugit ke child la wato kamor. Kamor kaparaporan mor so ko wugit ala mor. Amay pan rongoron tropuk sarau so power empuk sarau yore. Wat ki wing kodro saik tiatare. Kalangan. Chay kapagap. Kalangan ng kamoy. Main count Jesus. Sepajoto momoy sa kalangan kiyang kamoy sa pulmamamasan. Kom kachang kawit at mor lale. Ye ko promise and morla kay tekjasen ka dengit absen ka dengit ata wasen wokiyang sen repent sen sobesan tipatakan wasen aleta me melolo pung sistomen mela sojuk semen mor kapungkit wuyagit riskit kawitat moro lord kapagap ke koros me banewong sapol mamasan en miatowe nanat mor nanat mongyo kapriyang komiyat kapen kasabal kalangan ng count Jesus. No, we are to count at Amen.